Emin Baltağoğlu balayasında Жалбат Кайгындуулук фонду Элим барсыңбыз. Ушул жакта агайыбыз концерт уюштурулуп аткан экен. Биз деле ушуга себепчилерден болуп, бир аз арзыбаган билеттерибизди арнап кеттик. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, аталар, урматтуу биздин бир туугандар. Сиздерди бир тууганыбыздай жакшы көрөбүз. Буга чейин дагы көп келип турдук. Алыскы жолдорго чыккан учурларда сиздердин батаңыздарды алып кетчүбүз. Бүгүн болсо мына мурда өзүбүздүн команда менен, өзүбүздүн жеке топ менен келсек, бүгүн жалпы ушул маданият техникумунун мугалимдери менен, кызматкерлери менен, студенттери менен бирге келип отурабыз. Ошондой эле Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду менен алардын дагы сиздерге атаган жардамдарын ала келдик. Мынакей чай ичкенде кошо чогуу таратып, чайга чыга албагандардын алдына чейин алып барып берип, андан сырттарда могу жерде шаярталыкта турат. Муну дагы ушул сиздердин жамаатыңыздарга, администрацияга, ушул жерде сиздерге камкордук көрсөтүп аткан ичилерибизге тапшырсак. Жана ошол эле биздин эң сонун болгон Элим барсыңбы фонду менен биргеликте сиздерге концертке келип отурабыз. Adam yerinde bir sergirdi bu. Ben kıcalak oldum da. Tünde sağınan seni apakin sensin benim bayrağım. Olsun orada gelir, camadın ardından caşı gelir. Asıl elim, mal elim, aman yemezim bana, elim Öpümler aramızda, öpüm gitsin, aramızda. Kızlardan kaçtım ayrılık Şırılan gönlüm ayrılık tılmadım, sensin oyunda. Hep hadi. Lezzetçi. Oy oy be
балдар үйүнө зыяратка Жалал Абад маданий техникуму жалпы студенттери жана мугалимдери ошондой эле элим барсыңбы Жалал Абад кайрымдуулук фонду биргеликте келип отурабыз. Asıl apam, jarkın apam, can apam. Mayram bugün kalendardı karasam. Bir gün emmes ömür boyu sıylayını. Baktılımın keregini jarasam. Altın apam, jarkın apam, can apam oy. Baktılımın keregini jarasam. Bu dünyada siz bar üçün külübüz. Çoğun enem ay sizdi katı suyabız. Birgi bolsun atam menen apakem oy. Ortasında erkelep biz jürübüz. Bu dünyada siz bar üçün külübüz oy. Çoğun enem ay sizdi katı suyabız. Enekem ay jarık bolsun manayın. Sizge bekemden soluktu kalaymın. Berimge bay apalardın mayramın o. Bir gün emmes ömür boyu samaymın. Enekem ay jarık bolsun manayın o. Sizge bekemden soluktu kalaymın. Ne veresin cıttağan men baktılı. Köngülüm tınçuktağan men baktılı. Irazımın baldarıma men bugün hoy. Jaman sözdör ukpağan men baktılı. Irazımın ömür boyu sizlerge oy. Ne veresin cıttağan men baktılı. Apa degen altından da salmaktı. Apa degen sıylı adam ardaktı. Apalar bar düğüne koz görünödi. Balas üçün apa güçtü aybattı. Apa degen altından da salmaktı. Apa degen sıylı adam ardaktı. Balas üçün apa güçtü aybattı. Apa degen sıylı adam ardaktı. Allah Taalam жақсылық күндерді, бақтылық күндерді, рахаттуу күндерді, керемет күндерді Allah Taalam бұйырып насып қылсын. Ата енеңердің қатырына жетіп сыйлап ала тұрған күндерді бұйырып насып қылып, Allah Taalam бардығыңарды деңіздей соғыптырын бұйырып насып қылсын. Allah Taalam разы болсын, біз дағы разы болсын. Sizlerge iyilik olsun. Biz kaçın olur valla. Biz koşanı sıylasın, sizlerle kadar sıylasın. Ömür boyu baktı valla. Oşa okuvasınlar, okunlarga iyilik olsun. Es kaçan olur valla. Jamanlıktın üstünde jürbegiler. Жақшылықтың ана üstünde jürübergiler. Gülüp jayınap. Oşa sizlerle bizi sizler sana sizlerle kuldayım şeylasın. Anılıyorsun. Allah'a ekber. Rahmat, Allah razı olsun sizlerge. Densoluk dolu bola.
Bizi silasın, sizlerdi Allah Taala silasın. Bir tuğanlarыңар менен, ата-энеңер менен ар дайым бар болуп, бай болуп жүргүлө. Жегениңер үзүн болсун, өмүрүңөр үзүн болсун. Арчада өмүр алмада мен каалайбыз. Ар дайым жакшы күндөрдө жолугушуп жүрөйлүк. Амин. Рахмат. Kendi canına sağ olsun, despen canına bereket versin. Biz de silasın, sizler de Allah'ım silasın. Elim barsın mı? O bulaşım bizi yaksan haftaya niyerge minnetle yapmak. Kulakılgan yaksanların yüzlergeyinde kavuşsun. Ömürlerin gözün olsun, diye sorunlar kim olsun. Niye cihazı getiriyi geri geri. İşkencelerinde bakmasın. Baktığım oğlu, iyi bile vermekti zamanlar. Uzun ömür sürgüle buldum. Eң негизгиси ушул сиздерге мейрип төгүп карап аткан айрежебиз баш болгон жалпы эжекелерибизге, кызматкерлерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен жыйынтыктадым, эми сиздердин жетекчиңиздерге сөз берейин, жыйынтыктап койсун. Geçili almaz Emil Baltagulov jokko da planı unutkan okşayt. Ucak gelip kaldı, jakşı, şu Allah razı olsun. Bardı cemaatga çoğ rahmat. Allah razı olsun. Aman bolgula, tinç bolgula, orubagla, önörüңөр өркүндөй берсин, жогорку деңгээлге баргыла, Кыргызстандын атын коргоп, башка чет мамлекеттерге баргыла дагы. Ушул ата-энеңерге кандай мамиле кылсаңар, өзүңөр кийин өстүргөн балдарыңарга ошол өздөрүнүн көрөсүңөр. Келип кеткениңерге чоң рахмат. Разыбыз, Алла Таалам дагы разы болсун. Рахмат сиздерге. Эми сизге чоң рахмат. Чын-чынына бергенде эч ким келбеген учурларда, вообще ылчы аттуу келбеген учурда сен келип жүрсүң, сага особый благодарность айтабыз. Алла разы болсун. Унутпай дагы эле келип жүрөр ошол нерсеңе тайбагын. Чоң рахмат. Разы болсун. Geldi. O gel. Gelgenlerge çok rahmat. Şunlar bizde nasıl kiçinekey memleketli silap gelişine Kuday Tobası derdi horlasın. Amin. Allah'a Барыңыздарды биз жакшы көрөбүз, унутпайбыз. Колдон келишинче ошол дайыма эстеп келип турганга аракет кылабыз. Биз сиздер менен дайыма чогубуз. Эч кыжалат болбоңуздар, кайгырбаңыздар, күлүп жүрүңүздөр. Биз баарыбыз сиздерди сүйөбүз. Сүйлөп ийбиз. Жалал Абад шаардык маданият техникумунун директору Эмил Балтагулов агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле жалпы студенттерге жана ошондой эле агай эжекелерге жүзүңүздөрдөн эч убакта күлкү кетпесин. Bile 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 bile
Я желаю этому парню молодому счастья, здоровья и любви.